Peter Mwasa ambira masi akama bwana muno ndiye akakwanza mwa openye me kuma si kwa mbona mama inena anako na yu ineno uthekwe mukoleno njo kwa thekwe kwa pate womo yu onagila kimwe yote da kitu tofauti suoni kaona nyatu nako kama mundu kwenda hotel wito around saa 10 na jamaa yesu yasia paye wiki odala amato kitete na muka na wiki wa thela wiki le yithela so you can imagine for 10 good years lama twani tamena siana ile that wiki with the la na wa the wiki le the la pasa mutu anozu no amabemba weba mutu anozu na thina na ye jamaa ino yasia bana bike bandu imuka athi endete ajaribu muneni asioke aima ajaribu kusila kola ku yasini kana asioke bai mela na azeyu anezi kwikala itina wa mitha ndatu nyanyu esa umanya ayola muka wake no nato we no jirani wake jirani uwe aikai bala yu mwana muko atwa itu ata namba yukuma adiko ai jamaa obuye mutui yoza kibetiki atwa jamaa utaizo utwa lakini ukida age no ila ya jamaa omo ona mutrite na jamaa yetu ya jaribuntu ngone na mukaringa na masi okana ndo bana no mwendete musi utomino wiki pato kitetu na ndio nene ayilowa mume uko na mukaka na mukaka kuna mume yasia mukita cha serious meli makeka nyangumi ibo ne bone uye mondo mkambe kweli atona kuna makeka nyangumi kweli atona kuna mondo ndo sindisika na mind lakini akuya kama bwa ume ngatwa mutani mwetha no atwa iwe ai kanona kana iki yanga ya muneo mundu mukombe musi wa mwende nundo wa mwati ya muno mwisio kiola ka watene onetha no mwendete kwa andu misiwe yaze no mwendete na ngoya kandi ziwo no wo kwaze no mwende ona kutika no isi no twaiwe wono wo kwaze no mwendete na ngoya yake kanona kana na ipo yanga ya munenge kwendongi nundo nakasyoka ya tuwe kwa njirani mukitoshia ona njirani ano kwa akai kwa njirani ano kwa njirani awe tongu nozio ungu eti ase ona ivyo trawo bwe no manese ni nacho no manese na unaende na nundu weyu njirani usu kwanza ile kwimbe metho muno nundu no eko na ine jamaa ye ona ile kwa nai ondu withane ka jamaa ino to no mwiko mukano aku akajoka balabako I'm telling you the truth. Anoku akoko baba ku akebyo bizana sio ka baba new is no community wife no kulitikana ni usio mundu muito kwendo na kemba ka the last minute na kile jambe masi no sio nondo fast mundu usino kwenda ndio kwenda na secondly by madhara yote nituwete toingina ingina nitukaende yatu isiokelela kana mundu muka muito pala mwana kwitha akomete pa epe suffix pa ikindu kibita petha popetwe tight popa wa tight together pa ikindu chuma na pa ikindu kedika pa ya mwana akomete ti itawa uterus pa ikindu kedika na pa ikindu chuma kwa ona mundu umeokaina mundu mukama la meanata pa ikindu kedikabu palabe mwana na patiki ndo chuma ngewa iwe asia mwike na mwike ai mwana ka dhambwa mwana ka chabuka no bongo muthei immediately mundu mukami no kuebu ne tumbe ya the service kiebu nge kunika yesa obingo ka muthenya wa usyawa bika na niyo kitumi muthenya wa usyawa bika kana ka ile osyawa nundu le babingo ka na mwe wa manai babingo ka ndu babinga ingi onoke kata kono mpaka kana kukata kasi yawe kwa mundu muka patiki kokithia wapo ni waile ku enjoy na mukau ona mpaka onethe dius ya uni muka enjoy na muketha na moyo undu batoneka bye bandu bena thina abora tumu tumesaili ila sailite nikana withi muina umeania musubia mwana la wibumuka mukakome so ni kwa resha biguzinu wata but if there queen story bingi si ati wa ina mtume wale tonyo sijui soda wako kunikana sijui udhambi chao sino bingi ile na wako umetana usukaliwa ngelomwe no kana sino lack of knowledge be Jacqueline the nyakasi ya sasa masi Kedia pasa mwana mwedikisi live niyo ba ungatarongai tuomba kama ndo wa saa 6 Steve Mutisi akasa Mombasa Kongo ya ndo mwokire nesa John Mwoke daga sana Chelsea maidi akasa ni tukeleke
masi pasa kitumia mfano wa mshirika wake tiudho kunondo beondo matelekia obauma womoni asuti ni akana kevau anakane mugatinia pasa uzu mandazi bayudho kwibo twasiati ndini wa maundu ala sensitive ndukatata tumia mfano wa mshirika wako nundu wa maundweli ona no kumana no wewe no kumana secondly nduka expect ya kana zaingi mshirika maundu no kwitha zaingi kwa sindu sifununu sio ko mtaani zanganya ile na ile ila woka wanena story yesu kila mundu aitune metokezo story yanganya ni watu wisi pastor nganya kana either onekana nganya wa utabisie kana maume bupia no maswalete kwa ni pastor na ko wanzu uko atonone na sindu tasisi public yata nokona kwa una neto asia either nukatumia mfano wa mundu utumia au nengete mwanya omukulie ilange waya kutwa ya no nenge mwana ngatumia story ya kunde uweta kana niwe nikanokethia andu ala meina thina ni matetheka na ne kutumitwa asia andu aingi meka mbito no ndo ukosa kinu Twitter katesi kano ilanda ya ati ekani nene nanganya ndo ondoni wake story yesu ti ya ku pastor story yesu ni ya mundu la waitie kwako he is the owner of the story na emba ndo mitumia kwa ndaiya mukulie mwana ndo ni story ya life yake na okie kwaku na confidentiality okie ebithete na kimbithe keka ni wenda kila mundu amane without obisi kila mundu lakini okie kwaku na kimbithe au tabia na ti pastor weka ndo na asia iko asima nena matabu ya sindu na sana na kimbithe kana na muka mwana na kimbithe ati wai mwana kunganya ni bwana utwanetie lakini ndishwa ndizini tuizonena na ikatondwikata utuma bubu mwana ibika wenga jani bwana utwanetie na ndabigwe mukawi wiyo kebetike kula makopi ukaenda ndo banyakola kwa mama sijui nini it is not fair watu kwa kindu even ni mwana wa queen confidentiality tukakesembe ukiweta za pindia no imana tamusiai wakiveba kano wakimwi we mandanzia ya umatethia ni kana withio usio ni wone kanini wa mabayo mo Tanjuko ni jamasi ni kimasi ndumando na omondo moka ainde kabatege tumi nondo nini na tuaneti na kiveti chathi kuo na yu na tumando na mondo moka maithia wa maimbenda ni kata mambende nondo nienda utuana ingi mwa ndedi masi wikati kindu chambe wimana kukua aka ondo makua wa kwa ni makua wata akasa aka makua wati aka kindu chambe ni manenga wendaiya kindu chakeli ni menda wa mundu mukani wenda akwendo wendo wika train duka automatically you train yourself to love kwa etha nukwenda nesa ebundisye kwenda withie na withie tabia and etha na mundu muka nukumonya wendo nukunena na kenesa nukwikala inena naye mukunia simu akamende tu wekalanga mukunia simu mutumie ka text mwenu mwendete mwenu mumisi etha nwendo keep mundu muka itho na tabia iso cia unena nake ethukisie mukulie no wuye agwana naya mumanthio ndukuya nukona nikana mwikala nyenesa pateo kalanga biko na mundu mionde faida na mbendete ona ndane na cia ona ndantho ya kindu ndambikata na muyambi otia no pole pole mundu muka ndaumagwa ko no mundu ume eweka au magwa ni sindu mbingi nundu famuna kwithia be sindu kwata akwo ndai kwata na freedom na enda bandu wina sio ukwikwata freedom no kwenda kwata mume embe na freedom no kwenda kwata mundu ume wa utindanya nake mutindanya wake no sio mengi mewana mukatotindanya makita uthata kana maiboeka na maiboeka na isu niyo need ya mundu muka ase ubitu kwa etha no kwenda wendeke piu iko wakata mundu muka mwende monye wendo munenie saingi muthambia no ithamba na kuithea akamende tandu maile nesa withia mekingwa nesa ethane kamutumba kaku
kasio endoka kune basi no ikapoa ke kalenesa no yumala nake aringie akamende toringa na umemoko lako ya kangi wethe no aringe na lakini wethe andu ikalondo to no ringa eambia kukwigwi andoni na kwigwi andoni no kusemba kwa package nesa wethe ni wendeka nutotha kuoneka okendeka nesa na pia on top of that enda akazu nesa mabinda maingi ningwendona na kemasi with nanda yandini na ati mabinda maingi andu moka ama behave nai wethe amayendeka mayambia kwendo banga neta spiritual neta maundu makibeba neta wawiwe saingi no tabia imba na tabia nzio na saingi tabia nzio na niyo ni tulawo yuzu pio ukathela wo indu kwata mundu na tabia nzio utsembana na kuka no akathe mundu tabia nzio ndizo mabaka kikokela ngwenda wezi okakola waumie na ndi namba yazibo oh it is very important we na tabia lanzio mwikalola musio wa kwenda wa usubia na pia wa package nesa na we ko ni kuhakikisha no kwata mundu kamusio na pia we sisi abalo mandaka nundu pia akoto no manda matatwaika no yambia kwa zenule awa lakini umandala matatwawa mamanza kundu kuteku sisi ya omanda nesa no sisi ya kulotinda mundu atwana kulotinda lotinda kanisani lotinda kanisani ukakwata kiveti kanisani lotinda kilabu wa makali winukone kali numba na ndukeke ngewe mundu wa makali ubange wisa nwezine we stories yandu kubangai mundu no wa makali na matavia make mathuku lelo bike yotwana ayoka kanisani ayoka kuina kwa na kunga ina kenu ayumie imukola yengi mukomande na kuyo kyo imandete kanisani eli mweli ko kwayo imwe ewe banda hii ndi kwatie kaini wo kwatigwe utiti kwithia kila wakite kuya makalini na woka kanisani wisi no kwata ka mundu innocent no jonga yikwate izebu wondi okungite wendi okungite wethia mumandiki mwakomana haya na nikwate ni wateleka pengo kulite alafu masi na ndoka ngwete isitwa mundo aile kuika mapenzi na mukamba kaibu yina mi yana ata mwisho pasi ya hii mapenzi ya suma ile kwekwa bado kulite ya mudembozo ni kwatia nita yena nini pasi ya bai madhara ni waile kweka mapenzi na mukau mpaka akakwata mwana ona muke kwa mundia isi ya aikwata mwana uni paina dhina mwana usuni protected bora style la mutu mea ya mapenzi wethi endo muumesya but mapenzi no mekwe nundu twaze pala mwana okomete patiki ndukilika ni basa na betha abeba pinge tightly okethia patiki nduchuma na patiki ndukilika na niyo kitu mwiwa in case pakabingu kapaini itwika emergency ya hospitali usembe wa hospitali mituki usiwe babingo kieniki nundu batailo binguka at all scientifically speaking na ani sino mundu mamanya wao ko ya clinic la watu wa mundu wako tinalo ibo mundu wako either you to yumasia kanena su to yumasia akamaito maundone mangu teleka nizo mengi momeki mundu weke naka kwata shughuli mpaka sio wa muthenya aketelela kana kakatwika nike usiawa it is twalone na naume nundu ni important kuthi lakini twalone na motu te mahukumu nundu au mengi mbe mukatwa aitaba mamba autelema nundu kwanza especially mwana wa mbe kana wakeli nitele mweja mamba mazinga ngotabi mamba autelema wiko mana jogibeti witele mweja wekana kalikile nebwa mundu mwe wa mwetu wa kwatie kuwezia ina ewa indi mwana indi elikanda za mata ayuma ebuni matakitale kanata bona ndui ngalo uno ibedisi ibedisi hapo ya musikusia ambite ningo tala ewa mwana ninja mwana ndazamate ene mwana ndazamate Wow, au mengi beyond ba umayezi ndo behave. Na peke ndo tona na toba ama binda maingi by the way. Misi tumeka lo yito ya mesi. Ni bundi asiaka muno. Wasisa 8 tuma bundi agwe muno na nyinya ni maandi mo. Ona wathi ku kanisa ndo na kinene ya the other day with ya aka
mena sindu sita wa bridal showers aikundi wa maundu maingi moka mosiai na make musi aobe mabinda maingi pate mundu mubundi asa pai mundu mubundi asa kindu akuna zindu ndu ikuwa ukonwe uwanyo ingai kanondo kagugu wewe kwikawa na niyo kutumitwaze batukwa actually wasisi makanisa mangi batukwa mambite program sia ubundi sia ume saingi nyemwene ni mbana program sisulanga iwandedia sia ubundi sia ume responsibility sia mundu ume nondo waile kwika for example andu ala manatwa ni mituke wa muka uwa itapa waile kwika lanya nake ata saingi ndwithiane uthuku maibunde itwe na waiko ya muzi saingi anu mabundi awe watethia muka unita utwikie chao tita we mundu ume nesa nitawika lwaje nondo wailo musubia na no wailo the ethani clinic ukamutwa tila muthikile binda lakini especially the first days na maybe nondo ibutu asiaenda anasema semester 1 trimester 1 2 na 3 wa ukathio nake within trimester kanoma nei buya that period I lokuata now we make sure na kene wa clinic nondo clinic ni important kondo wa mwana wenyu ndoko ndo kwata mwana akusumbwa nondo maybe mukaundabu ndi gondo wako ya mwana ibu na nondo no enda manyenesa na saingi mukauno nondo we wa mood zina sindu bingi sia mundu akuye kusindu bunu ronda kule akuye kamwelea enda na ke especially the first days mokolia makolio lakini tuisi okay tina nekana ona wako lenda kitali no kukuya paithina no waile kuenjoy na mukaumba akakwata mwana na and especially either wa mwene no kwenda no saingi kwa makwa kumakaomena lakini ono omena iyendesie piu mpaka withie no akwenda